Katnat excise jong sorkar jela hak khanyo terik unailar arjar arpunrio kala kurup no di kispa litar kikian na kawai ke building kabadon marsenda ke building jong ke cozy bar and restaurant kabadon hasa furlong ketai ke jing kurup katnat excise kadai hadin ke jinglap ke khasi student union shillong mingi circle lembat kibor pulit ki bedang penlong ke jing jurip yakawa kabadon marsenda bat ketai ke jaka kabala sapriang kawai ke video balayo i bladon kibar jela arngon kibasiat tiar hakatai kawa nalor kata hakapor bakaseng bat kibor pulin kidang pinlong ke jingkhinra lalap de kiphongot kibar jela kiba pinlong ke yengsa hakate ke jaka bat subai ke seng bale si kide kibriyo bushuan buhai shnong na kiwei pat ki jela la sakhi hakate ke jaka la pinlong jakasa la yu i ki jabo lembat ki jingthia bom judan bapin khuoi bat ki jingsma kibala aban kata ekakot ke khia habakranch kilat pathai khubor unoyalam kaseng klapen ramjur halor kani kaman hakaba kaseng kala dawa ni kitnat sorkar khamtam kemuda ban khangdam no ya kani ke building namar kilale ya kakam ka babe an hinrei hak jingdawa kaseng kibor jong kemuda kani kamdon ke yengka shari kumta kaseng kala bu jingkali ya baro kitnan nada kadon yengka shari balipat ki building ki kharoi man kapur Hagani ke juhi ke sngi, hag jingjurip ke seng lalapru ya kawai ke bar, kabala tip kum ke cozy bar and restaurant, kabala yo I ya ke jabo kabala isajmen, kumta na kalyang ke tanat food and safety marmar, kalawan syakate ke jaka ban pilong ke jingjurip bnia. Hakni ke sngi nalor ke KSU bat ki pulin, la donlang kitna trekam ke sorkar jila, kata nadu ke labor department, ke anti infiltration, ke Shillong municipal board, ke muda ke tanat excise ban long ke jingjurip lang. Last time tu pangiwan ni bunyi kita keluar iung tu betul ada pack. Kat kum ka jingmi ha ka social media bari newspaper di kala penongi bangin hap ngin wan cak ni ka di bat ngilalap ya ka ika ba mi long show ka belong very unhygienic, very unhealthy, but nakata down nakaliang jong ka commissioner of food safety ngila shut down chua ya ka ni ka cozy bar tak hadu ba ngin da ladep rut ban biang ka ban pet ya ka bakila ale ya ka bade ka baning kong kalong karukom penkre ya ketu ka bam kadi kani kadi ka bar nang ta kadon ru ka kitchen atrai kani ka kitchen ka ba supply ya kini hi ki nong wan di kya mo ha kani ka bar jong ki tinang ta pade ka rukom set ka rukom tiu ka rukom na dong sedong ngam nang suban batai namar ka lalong sa papalat la jakya sa papalat kamdon su kanu ko orderliness lani ka jing ka rukom bu ka rukom sat ye kitiar kitar ka pala I lungkrung lingkrang hadu kata-kata ke jing jabo ke jing jaban nang ta ke jing biak pathar nang tangila syamru ya bakila kiari ki ya uksoru ha kani ka jaka tenang ta pade ki ka rukom le jongki kalalong isait met sa papala nakaliang ka commissioner of food safety nakaliang jongi kung mga laong yipi ngin khang shwa ka ngin shutdown nang tangin sa aya kani ka ya ka report jongi sa baro ki department ki belong concern ki day man pet ya kani ka environment nang ta kumi kani ka kawaang ni mo ka bapen ko de si sa ki baro ki bentangin sa paru ya ka report jongi sa
ka district administration nakabenta ka bakin le nakaliang ka jongki bat ki department prepare ke belong related halor jong kani ka jingdon jong kani ka dukan ha kani ka hoi kadon ya ka license definitely kadon hoi ti ya mentahi tingin suspend chua ka license ngin ya step by step kat kumba ka protocol ka sya ngin ya step by step but definitely kadon ka fine halor jong kani ka jingle klamagor ka jong ki Tahun syare nakaliang kisi suami sakit amar badan tiga video nakaliang seng tidak wami hangi dan pek jingan ban seng lap puncak badan hangi apa ya paling saya ingat sebab pelat aduh saat hangi saat tinggal nakaliang seng di terdekat di napo municipal napo di city but ini department pertama ni but itu diberi tiba ini menen harus berkit nakalian dari department lawan pendam ini apa department kita jual itu keluar sedang babi itu sosial media nak kan pun agak ini te komplain de kali nak kata orang sawan ni ini berkira pada industri juga. Kerana bumi tu industri je, kapal isar net pala support, kapal isar kai itu kata apa. Lalu kerja cakadam, kerja kabam, kapal isar kai awak bandrung lentir, kapal imas kapal ni. Dari General Secretary apa Presiden Shlomi Sakil. Adin ba kai bo samla panjob ba benrap wan benrap pada samanga kabaya dei baka jinglong juman akan ni jaka kumki lat sai kubor lai ka ni jaka kala igum ka ketem ba ni igum ba kadai ka wei ni ki ketem ka bala isir kaitam apo ka serba shlong di ne department baro ila pawan lut sini adu food safety pemuda kawan ke municipal kawan ke excise nomor kelap kedeng jilap itu kiat bian kawan ke police department kawan ke labor andrei ngabu jingkili pada ka sarkar nomor haba na keren ni kini baro ki ang ba kimla panchim decision AA ban khang ya kani ka jaka kebetulan hang ni ka baka ya kani ka kitam raja kani ka jaka kimla ban khang kijing kharoi ki basniu kinangmi hoi ui ba kita ki concern authority batayangi ba kadan kata ka oda jong kayeng kasari badan buram indrai ngabu jingkelipat ba hadin kini ki oda jong kayeng kasari ru kumno pat kini ki building kinang tai kumno kini ki building kanangmi abu ka jingkeli kumya kate ka masjid unchwa ki ong bakati ka masjid kadan hapo kayeng kasari badan buram andrai kumno pre kati ka masjid pada mata kami kini ki mendiar ki badan hang ni ba pensa kum ki dorki ba ki lai ki sing isak met ke bagi ki sak hang ni mano ban ba khli kini kejinga keren jong ke SU nak por mantan nak keren ki pulit ki ong kimla ban kang keren ki excise ki kimla ban kang pemuda kamla ban dia mano pada ban dia kini pandangi gila syem ki ti ya anya ki ti isong bagi penkol marsnong kita hingga keruak syukur government ke bangu mano ban ba khli kini hang ni hadin ke jungan lap jeng si bijingnya tu hari bawan song wan sa hang ni jaka dan ki bari ba ki barjela hap kidap ki bangin itu masnuan mengi kilayami kilay petno nalingo pade ka wei galong ba sabangin poi mengi ki kulit kila dan lupa hang ni itenat bagi kloy ban yada ki mender tenat bagi kloy ru ban wan pek ka pasla pandangi la poi hang ni boy jingkili ka police department ru baladaka kalak ban poi menta kasni balai kam jupoi menu kata ka wei ka jingkili bagi bu hadin tidak ini jam sen makan sim atau kan jam kan ni delegation ke government ni sebelum department concern ingin sato sa baro ki department concern but nanpa ka karwo sa sarkar karwo ka basay ba ni ki jingtay ki babian hang ye ki basa ki brew
lada ka sarkar kam le ai ka seng kan sa shim hi la jang ki kamram par ondala shim ka seng o juang pare bangi le gni kam di ba ai Iperti yang tau ke Iwan. Ko wi ko pram kwa au khanai phi. Ivanไปคอนแบมกว่าลายสกอมคันตอมฉันแน่พะกามนี่ทำเป็นโปดเองกินหลักพา Bon sen ki brum juk kli pha ki yang Tang ki khmat phom chna. Yi ya pho dai. กองอีวันอ่องเราเองก็เป็นผู้สูงกระมอต่อระบุนกระมเต็มเอเทียรีกีก็กองได้นะ Oh, ya khi biểu ngài nên mà. Nem khi mà vào đi tâm anh em già hết. แอมสเตอร์ละงำสร้างเกี่ยวกับเก่า Pemimpin pedih yang pergi ke kuat ulai ni training ke boleh benai ni mata bau cina bau sains suruh. Ngaku ai amalai. Tang lo hikai ni suruh ya gini perlok dewa wong. Hikai gua nongkong daga sempol desain gua ar dau hikai daga desain mana je dia kan ga sempol desain. Jadi ni ke cek tu ram sorkar mah. Kampa da tharanga la do mesin dia skeda kamu kwa.